Bunda kildiler, men şulay oturdy, kala bersa. Allah'a şükür diye. Allah'a şükür. Нәрсе dediler, kızınızın kulağını sarıyız dediler mi? Şulay Ettiler, yemin ederim. Dilemegen günüm yok. Allah Teala'dan soramagan günüm yok. İyi. Ömürlükке bulsun. Ömürlükke. На всю жизнь, чтобы Allah дружно и sen sağ yaşasınlar. Yok indi. Мы же МЧСники. Мы все прошли. Огонь. Наградалар, бүләкләре. МЧСта ничә ел эшләдегез инде? 20 ел МЧСта хезмәт иткән. Руслан, это не все? Еще есть. Менә шушында киемнәр белән кайттымы? Ай, бронежилет. Мне каска инде бу. Әле бу монда не полностью, әле аны кисән вообще как будто этот босин. Мне. Не, Руслан. Малайлар. Мне монда тоже. Мне алар. Сеңлесенең никахына кайтты. Ничек туры килгән. Отпускка кайтты бит güzelме? Инде. Ну, одеваться, садиться, но время идет. Дулкынланасыңмы? Мотор апа. Камсыз. Allah'a şükür. Sen sabahına gelip çıktık. Hizmetkine gelip çıktık. Allah'a şükür. Değil Allah'a şükür. Allah'a şükür. Özünüz ne kadar canım. Şükran yakasın. Ne kadar. Sen misiniz? Sen neredesiniz? Şunlara seybet oldu. Biz de gelecektik mi? Malatsın. Güverdi ya var sonda ya. Комнату поставьте пока. Давайте. Var mı? Ya, evet. Allah yapsın. Bakalım. Исемегез ничә апа? Нурия. Мәйлә. Ә сез кем буласыз? Нурия. Нурия исеме була. İhtiyacımdan bir туган сеңлесе. Biz Kindiriden geldik. Bu elini üstüne vurduk. Biz oşları itiyi bilen temin etemiz. Onu şöyle üstüne bilir bizge. Allah'a şükür. Ничек тутырдыгыз бу үрдәкне? Men mana olma bilan qora jimish tutirdim ishligini. Bittemni bo'laydi o olma bilan qora jimish isi temisini. Ya bunlar ne yiyor? Bu fiyatlara da falan diyor. Bu gidiyor bu var ya. Mana en birinchi biz bu yerga ilgari qizimizni qo'lini so'rarga keldik. Mening ikki malay, mening qizlarim yo'q. Qiz kerak bo'lg'achdan meni qiz so'rarga deb keldik. Allohga shukr. Ya Rabbim bir Alloh ömür bo'yi qizim deb indashirga nasib bo'lsin. Ikki malay bo'lg'achdan qizim deb indashu lik tomsaq meni. Mana hozir nikohga keldik endi.
Эзер Кыдайга булышырга уйладым әле. Килеп чыгарма юкмы? Бик матур була. Минем иптәшемнең әнисе, минем дә әнием дә ул хәзер. Безгә быел 25 ел була без. Була 13-14 августларда инде. Иләнешкәне безгә. Шуңа күрә мин аны берничә тапкыр дип әйтә алмыйм. Үземнең әни гибәдияләр пешереп килде шушы никахка. Бик тәмле пешерә гибәдияләрне. Аның кытысы тәмле гибәдия ошаганым юк менә минем. Минем иремнең әнисе гомер буе сыер савучы булучан кеше, алдынгы сыер савучы. Аның даже исемнәре дә бар. Кияүгә килгәчтән иң беренче тапкыр телевизордан төшерергә килделәр. Шулай итеп бик матур итеп телевизордан төшереп киттеләр аны. Күрсәтеп гәҗитләргә язып чыктылар. Мин килгән елны сыерыбыз 2 йөзәк бозау китерде безне. Дары шуңа хәле язып чыкканнар ие. Килен молний белән килде. Мин Айнурның дәвәнисе булам инде. Менә шуңар гүбәдия пешереп килдем. Парлы гибәдияләр. Гүбәдия пешереп килдем. Иртән таңнан торып әзерләгәнсезме? Ошларга, шундан иләргә пешергәлим инде. Китеп торганда үзебезгә дә пешереп ашыйбыз инде. Нәрсәләр монда Монда салдыгыз? гүбәдия, җимеш, дөге, май, кырт, писүк. Тәмледер мен нәрсәләр белмим инде. Шулай инде никахка туйга килгәндә пешереп киләләр инде безнең апалар. Күп иттереп бавырсаклар, Бавырсаклар, пар казлар, үрдәкләр, үрдәкләр. чәкчәкләр. Bizga apastam kelgan kuchtanach Latifa tadan. Нахар. Шикарно блек. Паралка var mı? Үзе сайладымы? İzgir özü selam aldın. Hazır. Bu aytib kiyatıraymi? Ye. Otur. Bu özü selam. Яра игелекле булсын, гомерле булсын. Бик зур рәхмәт. В синем море плавает. Золотая рыбка. Да. Вот, давай денег. Муенсалар Я белән чуть того себя китәләр. не могу. Әле мин монда Киленгә. слепаем свои глаза. Әле моны В синем море. Да. Блин. Никах бүләге була инде. Никах бүләге була. Кем бүләк итә инде бу? Радига буйсыннан бүләк киленгә. Ай. Золотая рыбка. Канална. Тебе нравится? Тебе нравится? Блин. Я так рад, что тебе... Серьезно тебе понравилось? Да, конечно, понравилось. Блин, классно. Ничего не жалко для моей любимой. Салам алейкум. Салам. Никах укучы хәзрәт бездә килеп җитте. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. İyi bir şeyler kazıyken sen kusti nesin subhanallah. Sen siyav что ли? Selam aleyküm canım. Aleyküm assalam. İsem misiniz kulmadın mı diyen anlat aleyhi. Biraz selam. Bira bas. Allah'tan rahmet yapsın. Gençler Turga. Kaya, Aynur. Yanında. Ya bir keleş. Evet. Keleşin etisi. Hem keleş yağı bu yakta. Cigit yağı bu yakta. İki kişi Abinin ismi? Ramiz. Etiğiniz? Ömerbay. Ömer Bay. Da. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve sahbihi ecma'in. İnnel hamde nahmaduhu ve nestağfiruhu ve nestağdih.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi Berekatuhu, aziz Müslüman kardeşler, yaktaşlar, milletteşler, abiler, apalar, en birinci, iksiz, şiksiz rahmetim indi Hoca Bikir'e, evet, şu zor mecliske, evet, çünkü bu izgi meclis, nindidir tuğan kın tuğul, evet, yana yıl tuğul, 8. Mart tuğul, Kur'an aşına, mulla etirip çakırıp, tabının türüne oturtup, şuşun meclisine abbarağa, şuşu yeşlerge nikah ukarga nasip etirdiniz. Allah Teala günahlarınızı gafur kılsın, tavfik hidayet, iman yakın, üzerinizge, cemaatinize, bütün bunlarınızga nasip etsin. Aktif bununuz kıyamet gün Allah'ın rıza mülevsin. İksiz, şiksiz rahmetin konaklarga, çünkü bu tamam bir tabi etem, dünyevi meclis tuğul, Kur'an aşı, Kur'an tınlarga deyip, veğaz tınlarga deyip, şuşu matur yeşlerini hürmet iterge deyip kilgeniniz için. Sizden de başlarınıza akıl zihin, tenlerinizge kış kuvvet, dileklerinizge iman yakın, tavfik hidayet, uzun bəxtli, tavfikli, hidayetli ömür özünüzge, balalarınızga, bütün bunlarınızga Allah nasip etsin. Aktif bununuz kıyamet gün Allah'ın rızanı olsun. İtak tuğanlar nikah. Nerse o nikah? Nikah ol, biləsiz mi nerse? Koyşan iki jürek yalğız gına bu dünyada Allah yolunda bara almayın. Allah'a tutaşırga kirek, gayla kırırga kirek, evet. Bir jürek, ikinci jürek. Ya nikah ol kilişu. Договор tüzü. Kim bilen kim arasında kilişu? Eytigiz mina? Ayye. Kızının etisi bilen Kiyev arasında kilişu. Kelleşimden yipirçiyon. Kız ayıbit 100% etiniki nikahha tikilir. 100%. Bütün dışkı yağı bilen, içki yağı bilen, şeşlerin tamırı bilen polностью eti cevap bilanın için. Bütün aşağıdan rizığı için, bütün günahları için etiye yazıldı. Hazır eti, şu jigitke bile, передает договор boyunca. Hazır siniki, 100% hazır şu kız mene şu malayını tula. Tışkı ağzası bilen, içki ağzası bilen, şeşler bilen, şeşlerin tamırı 100% mümkün. Evet. Полностью ответственность bulacak şu kişide. Hazır mısın onlarla? Elhamdülillah. Evet. Hazır bulmasa ne şekilde? Evet. Mene bu kili şu tuğanlar. Nikahını min bulaminde üç ilişki. Evet. Onun birinci ilişki nikahının başı. Uğut nasihat. Veğaz şekilde kiler. Biz nasihat nindi nasihat? Evet. Kiyavının vazifaları turunda siliriz, hem keleşinin vazifaları turunda siliriz. İr vazifaları bula, hatın vazifaları bula. Çünkü nikah ol bir adım iskeminu. Hazır bitti bitindi jigitlik. İr başlana, bitti kızlık, hatın başlana. Yana vazifalar kelip çıgayı. Onlar ne ilanirge hazırlandılar. Bileler miken vazifaların birinciden sıra birimiz. Siz tuğanlar buluşasız. Onlar biterli yaş bilmirler. Siz bilgenliğinizni alarga silisiz. Tövbe gazimizni şulay. Sileşubizni şulay karabızın değil mi? Min sıralar birem siz cevap biresiz indi. Sizin aldığınızda profesör tuğul, akademik tuğul, gadi Müslüman. Uzunun bilgenliğimle azine ortaklaşan. Sıralar birem siz cevap biresiz. Biraz kongülerek bulsun için. Yarayı mı? Şulay. İkinci ilişki ol nikahının canı. Biz ofitsialni sıralar birimiz, evet. Etiden sırayımız birdi mi diyeyim, evet. Aldı mı deyip, jigitten sırayımız bardı mı deyip, ondan sırayımız şahitler aldığında Allah aldığında. Şunday sıralar. Ondan sonra indi Kur'an okuyuz, dua kılabız, yaşlarga bağışlap, evet. Yanıdan sonra indi mene şu jigit, evet. Aynur ir bula, ilvir hatın bula. Nikahta pişek koyabız, tamla koyabız. İtak, vazifa. Kimden başlayız? İrden mi hatından mı? Обычно хатын кыскышына сразу, давай мужикныкына, надо мужиклар что там. Yani irnikinden, ir vazifaları, то есть jigitlik biter. Hazır sizin абсолютно yana, big zur, серьезный, взрослый turmuş başlandı, evet. Все. Balalık bitti indinde, irlik başlandı, evet. Bilesin vazifalarını? Aynen. Silerle bizde de var. Особенно hatırlama siler. Nindi vazifalar var ir kişisinde, kup mu? Семьяны акшыларды тәмин иттерге. Bir kişinin самый ответственный игру семья bir нәрсеге нуждаться итмәсеннән дә мул булу пешәргә нашылай аңлатырса. Байс. Беренчедән шул инде. Икенчедән, например, өйдә ир вазифаларын үзен үтәргә хатын-кыз булдыра алмый торган эшләрне
ең біріншіден шunu айтамын енді oilada er kishi qisqarcha bo'ladi deyishsin mening o'ylamimcha hamma var xotin bilan birga var er so'zi ustunroq bo'ladi deyishsin. Молодец, слушай, dürüst aytamaydi bu. Birinchi tug'an rayvit g'aylani jannatga islom dini bilan olib borib. So'rovlar beramiz, bizga so'rovlarga javob beradilar endi. Birinchi so'rov atiga kelib, evet, Talg'at ul Radif. Birinchi so'rov endi, evet, mahr bo'ldi. Kalash mahr bilan riza. Mahrning, evet, nikohning sharti mahr bu. Shulay endi, evet. Riza bo'larga deyish kerak. Shunga ko'ra eng birinchi atidan so'raymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahim. Talg'at ul Radif, siz Allah rizaligi uchun Elvir qizigizni halal jifitlikka xotin etilib Ilnur o'g'li Aynurga berdingizmi? Berdim. Berdim. Shohidlar eshitdingizmi? Sen Ilnur o'g'li Aynur Radif qizi Elvirni halal jifitlikka xotin etilib rizo bo'lib oldingmi? Oldim. Eshitdingiz? Siz Radif qizi Elvira halal jifitlikka xotin bo'lib Talg'at Ilnur o'g'li Aynurga rizo bo'lib bordingizmi? Bordim. Tovushib, tamam, bordim. Eshitdingizmi? Alhamdulillah robbil alamin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Arrohmanir rohim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Şuşu nikahını hayırlı ettir. Ya Allah'ım şuşu nikahını hayırlı ettir Allah'ım. Şuşu yaşlarga Aynur bilan Elvira'nın yüreklerine elfet mehabbat sal. Aynur bilan Elvira'nın yüreklerine elfet mehabbat sal. Aynur bilan Elvira'nın yüreklerine elfet mehabbat sal. Allah'a. Sen buldun Небесной канцелярии тебя записали мужем. Можешь поздравить свою жену. Теперь можно уже тебе ее трогать, обнимать, целовать. Она для тебя стала халяль. Evet, tebriklerimiz tuğanlar yaşlarına. Elvira buldu hatun, Aynur buldu Yaşlarga aytasiz so'z endi. Birinchi esenlik, sog'lik, salomatlik. Birsin-birsi hurmat etib, birsin-birsi yoratib yashasınlar umr bo'ylarına. Allah Teala'nın so'zidan chiqmasinlar. Amin. Bir-birsining so'zlarini tinglab, kishi so'zlarini tinglamayinchi oralarına kishi kiritmasinlar. Ana shu bütün tilagim benim. Allah razı olsun. Чтоб счастливо были. Amin. Жили хорошо. Qadrli o'g'lim Aynur, qadrli qizim Elvira. Sizni shu ko'nglimni shu nikoh kuniga bilan tabriklayman. Sizga sizning mana bugun yangi turmush yo'lingiz boshlandi endi. Sizga eson sog'gina umrli bo'lsin nikohlaringiz, eson sog' yashayversin. Alloh taolo barakatli turmush, shodlikli kunlar nasib etsin. Muhabbatingiz cheksiz bo'lsin. Uni saqlaysiz ikkingizda. Benim kızım yok ya, Allah'a şükür. Bulan kızlı buldum. İlgin bulmana yer. Rabbim bir Allah'ım ömürlükке kızım deyip öndeşirge yazsın. Koynata deyip yetirgetildi eylemeydi. Eti bilen biz birge 18 yaptırdık. Anasını başka çıktık. Allah bilen de büyük eybet durduk. O elde Allah'a şükür bağış kuruş etip yaşayız. Siz de hamanda şolay bağlı. Siz eybet olsanız bizge de ko'ngilda qotganda ketganda birga tatlı yaşayacağız. Kaderli anağımız hem anağımızın teng ko'rib kelgan keliniz sizni bek yaratıp
nikahınız bilen kutlarga keldik. Kudagay, oğlum gelindim sizni de biz balalarımızın şartlıkları bilen kutlayırız. Sizni de balalarımızın şartlıkları bilen kutlayırız. Niye arada üsip ülenirlik buldun bu kayım? Üst aldığında yigirip ilgen tabi çağın. Bir bakıtlı evi bilen babay bitmiş. Yenetinde küs kimezin nasıl bir ara. Bugün sizin iyi bakıtlı, iyi şartlıklı kınıgız, mutlu olsun, kımgınıgız, temli olsun tiliniz. Yaratıklarına yaşayın, beregizine beregiz. Ben masaya ittesim kileyim. Bakıtlı mı bakız? Kovam, birge tağıtlıdır siz Allah girse. Ben minnet görüşeceğim sizge. İki aklına birlikte tüketiyiz işip. Kurup birge yine ama yesegiz yemek. Тигиз мотор тырга язсын. Тырмышыгыз мотор болсын, сол сәлемет балаларына сыйтсын Аллах Тағала. Хәзер инде сез менән бергә, икегез бергә күңеллерәк була, эшләргә дә рәхәтрәк була, табырга да. Алга таба сезгә алдагы буын турында уйларга кирәк инде. Тырышыгыз. Һәммәңә Кыдагыйга рәхмәт әйткәс кирәк. Шундай мутагымнарга безне чакырдылар. Бик зур рәхмәт. Selametlik. Her vakit şuşla tabınlarınız bol olsun, bäxetli bulduğunuz, ömürlü bulduğunuz. Bugün sizin sami motor günümüz şunu her vakti iskalız. Каждый год bu günümüzü unutmaz. Bir bu nikahı sizin uzun bulsun. До конца счастья bile, как говорится, тогда кырганчы. Şuşa sadakalarını kabul kılın. Nindi niyetler belirleyen şu niyetlerine erişirge nasip et Allah'ım. Şuşa sadakalar Allah'ım. Şuşa yaşlarga, iman baylığı alırga, dünya baylığı alırga sebepşi bulsun Allah'ım. Merhumlerine Allah'ım rizık bulup barsın, ihlastan belirlen bulsun. Belirlen kardeşlerime, tutaşlarıma 1000, milyon, milyar tapkur kuvvetip kaytar. Ya Allah'ım senin kaznan kışçıksız zor. Senin kudretin kışçıksız sinal bir nesede tugul. Birgen nimetini arttırıp berip tur. Birgen nimetinden sadakalar berip, zekatlar tulab, haclarga barar, meşitler salıp, kişilerge buluşup, izgilikler işlep yaşarga nasip ettir. Ya Allah'ım şu sadakalar ihlastan bergen olsun. Hiç şiksiz kudretimden senin kudretin hiç şiksiz kabul kıl. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bi rahmetike erhamer rahimin. Allahümme amin. Allahu ekber. Allah'ım. Allah'a. Kaynar topladırım. Başka abulgarında. Etiger. Sonra abulgar başka. Keleşinin əbisi olan bizge Kıdağıylar bir kupalar yap gelgenler. Mene babayga kelepuş, aşağıdan yap gelgenler. Barşa kelepuşu. Aşağı kelepuşu. Bana bir motor yavulu yap gelgenler mene. Bismillahirrahmanirrahim. Men saniye bulam. Allah'ın birgenine şükür. Bugün bizning nikah meclisinde bir köp tuğanlar keldiler. Birsinden birisi akıllılar, şul hatli, köngilli kişiler. Onlar bilen bik rahatlanıp, motor ettirip söyleşip oturduk. Onlar bizge köşteneşler alıp kelgenler. Ol köşteneşler birsinden birisi motor, şunun hatli. Allah rahmetli bulsun onlarga. İsengine sağına bulup yaşayıp gülsünler. Mene benim köşteneşlerim. Mene birisi, mene ikincisi, mene tağım birisi. Mene barısı da alar birgen bülekler bular. İyi Allah'a şükür.
Алар да исән-сау яшәп гомер итсеннәр. Шушы биргән бүләкләре хакы хөрмәтенә Ходай Тәгалә аларга әллә ничә өлеш үзләренең бәхетенә бирсен. Тормышымны үзгәртерлек итеп, гашык иттең мине үзеңә. Әткәй-әнкәй фатихасы белән билгеләдек никах көнендә. Никах көне безнең, бүген безнең газа туябыз. Бәхет белән тулы күңелебез, шулай үтсен гомер юлыбыз. Никах көне безнең, бүген безнең газа туябыз. Бәхет белән тулы күңелебез, шулай үтсен гомер юлыбыз. Чын күңелдән ышануым белән, юлдаш итәм сине үземә. Никах көнендәге биргән вәгъдә, гомерлеккә булсын гомергә. Никах көне безнең, бүген безнең газа туябыз. Бәхет белән тулы күңелебез, шулай үтсен гомер юлыбыз. Никах көне безнең, бүген безнең газа туябыз. Бәхет белән тулы күңелебез, шулай үтсен гомер